Gasa iti biag. Ket ita, isagot mi kada kayo ti umuna a serye tayo itaalawas ana Pauluan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo, Gasa iti biag. Bagay, kaslasan aray mo rimuar ni Ami dita silig na. Saan nga rod lakay? Itay ko pa'y atuk-tuk-tukan, ngam di nakmot ilukatan itiri daw. Anya nga iti pamigsana, no saan amangan? Ay, dayjay tulakit din alalaki ti sangsangitan na. Ay, na yun aya. Kasaritam tiyanak mo, saan na nasaya at ikastangar aramidan na? Saan arumbang sangsangitan na ti lalaki? Saan ang maikari na dya alistar, kinkwana? Wan nga rod lakay, kinaado gamin ti agdat-daton idikan kwa na. Nuapay pay laang mat at ti babae raw tinapili na. Uy, anya ka din di mapaspasamak kan ka, friend. Madlaw ako mutkutong kamatan. Ha? Apay, aging nga ka di ita? Saan ka pa naka-move on iti dayjay a Lester? Ay, nagrigat lakit din ti ag-move on, friend. Nang runa no inay ayat mo itinapod no. Kalpasan ti amin, lukwan naklagayan. Ay, si kaman ngamin. Amomot a babaero dayjay a lalaki. Ngam no apay nga iso ti inaklon mo. Gapo ka dita gwapo? Ay, jak mo, friend. Jak amo no anya tinagustok kan kwa na. Basta ti masigurado, inayat kan impatag ko itinapod no. Sa anak anagkurang kan kwa na. Ala kat aklo nam latnan asaan ada kayo tinaikari iti tunggal maysa. There will be, ika nga. Isu a move on, Ami. Adan ti ma'am amo manasaysaya at ti ugali na, ngam iso. Ami anak ko, saan ani Lester ti maikariparakan ka? Isu alipata mo. Nana. Dayta ti ibagbagakan ka. Manipod ubing ka. Aging ka nagkulehyo ka. Honor student ka. Nalaing ka mat no maipapan iti academics. Ngam no maipapan iti ayat, apay akasta ka. Nanang, aklo nakmat anak apoyak no may papankan ayat. Sipod pa'y, kat amok itibagik nga iso tibanag apagkapuyak. No pa'y kasta, aklo namlatan asaan ada kayo tinaikari iti tunggal maysa. Saan ko mga iso ti rason tapno saan ka amangan, wano sumadot ka amapan agtrabaho. Ha? Kas kinilister ti lalaki asaan arumbang at agisayangan. Tandaan am dayta, anak ko. Ay, talagang sakit ding awan gasat ko no may papankan ayat, friend. What? Anya laki din datang ibagbagang friend. You're very, very wrong. Ha? Nagbidtot ka iti dayta nga imbagam. Saan abod no dayta? Nakunak dayta. Gapot kastoy manen ti inaramid ni Jordan iti kanya. Tiim mo na akaayan ayat ko. No pa'y kasta. Saan mo kumapabasulan ti bagkim? No adaman dakim basol. Isuda. Isuda ti maag. Kaputa di daan mo nga ikan patag ti babaya kasken ka. Isu alipati mo ni daan mo minpinsan. They don't deserve your love. Napa-Inglesak manan at di na oras ako na. Ami, malaman na.
Di ka di pa agawit. Ag-overtime ka? Ah? Kwa, saan mat? Napigsa nga min titudo. Diyak mat nakaawit iti payong ko. Iso nga urayo kun asumardang. Kasta ka di. Kat umay kan ata, makigidtan kan kanyak. Ha? Umay kan. Sa anak mo't nga gapapurang agawit. Itulog kaging gay balayo. Sure ka? Yes. Si kakid di man. Sa anak mo't nga agang-angaw. Ngala, isagana mong tibag mo. Kamapantan. Kung kayang, sigod matasok-sukunan na kati boyfriend mo. Ha? Kasla jak mo tin makikita nga umay di opisina. Kwa, sir. Kinapod nun na. Nag-break kami. Ha? Ne? Apa nga? Adda sa bali a babae itibiyag na. Iso asa anak ang nagpangadwaan ng i-breakan ko na. Ay, una yan. Siyempre, jakmat kaya ti agbalin nga opsyon. Iso ang nasakit man para kanya. Ngam, I let him go. Siguro, mas naragsak ti biyag na iti sa bali a babae kumpara kanya. Ngamin, saan namat nga aramidan day jay no awan ti kurang kanya. Awan ti kurang gan ka. Talaga lang anaranaam ti lalaki at dinaam mo. Ti mapnag iti maisa a babae. Bakal, nakita mo ka rin ang itulod iti anak kay di namin sang aldaw. Ha? Ay, adaya. Adalugan na. Diyan mula sinaludsurang kaniami. Ay, kasta ka day. Ay, tasaludsudak tuman. Amangan kit di mo't no nagsinubyan da kinilister. Ay, takit din si Jack itulog. Ngam panagkurak. San anilister day day. Ngamin, saan mo takas jay tilugan ni Lester? Kastaya. Nay, asino ngay nga taday jay? Jack nga rin amaw. Uwan gayam anak ko. Asino jay bagbaga ni tatang mo anang itulod kan kay di namin san nga aldaw. Ha? Pag-arop ko nga ang mga no ni Lester. Saan, nanang? Ni Sir Brian day jay. Anya kumamat aga po ngay nga agpaituludak pay lang kini Lester. Kat awan kami matkan. Ay, lakit di Katrabawak ni Sir Brian, nanang. Isumat tinagboluntaryo amang itulot kanya. Iso asaan akon ang nagkadkad na nakababain mo. Oy, friend! Ada ka di madmadlaw mo kini Sir Brian? Ha? Awan mat, apay ka di? Panag ko na. Something went wrong. Anya? Anyat kahit mo sawan? Kanayon ko nga minamatiliwan ang nakakita latang kini Ami. Anya? Kasta ka di? Ay, jak man lamat madlaw. Ngamin, jak mo't sipsiputan ti gargaraw ni Sir Brian. Ita, tanay bagakan ka, paliwan to Ura kita sa bali ti panagkit-kita na, iti gayam ta. Pangaldaw namin. Di ka di pa'y mapalmangan. Ha? Kwa. Diyak matla na puutan ng ti oras. Sapay absent ni Bangla. Ni Marites mat. Nasapa nag-out. At dan sa lakad na. Kasta ka di. Akit, umay ka na. Takitan ta mapalmangan. Ha? Kwa. Saanin, sir? Umuna kay latan. Ala, umay kakit din. Tapno at damot lakadwa ka mapalmangan. Kan, at damot lakadwam. Urahin ka. O sige, mabiit lang arod, sir, ha? Agsarming labiit. Ay na, saanin. Orasan ka nga agsarming. Napintas ka lata. Anya? Da kayo talaga. Naangaw kayo.
Siguro, umay kayo mat dito idan niya. Ha? Kahit ko sawan, umay kayo dito amang-mangan. Kaduam ti sigod akayan ayat mo. Saan, sir? Saan kami nga imimay kini Lester dito eh? Ngamin, nanginaunay ti menuda dito eh. Kasta ka di? Kinapod nun ha? Da kayo laang tinangyak-kanyak dito eh. No di nak inawis, jak pa'y nakaunag dito a restaurant. Kasta ka di? Isa apagyamanak unay ti panangawis yung kanyak dito eh. Awan na nyaman na. Sikakit di mo. Mala, mangan ka mangan. Tane, madlaw ko kat medyo kimutong ka. Manipod, nag-break kayo, iti kayan ayat mo. Ada nagkunakanyak. Nakita da kayo kano, hindi na minsan nagkuyog kayo kini Sir Brian. Sino tinagkunakan ka? Secret! Inawis naklaang anapan nag-lunch. Awan matdakas na. Kan may sa, katrabahuan tayo matyi tao. Sa bagay. Sika, tila sasawam. Pamilyado di tao. Iso adi ka ang sasao itikas na. Ang mga noad na makangag, narigatan. In fairness, sweet kayo man nagkuyog kayo. Hala na ito eh. Kunak, nadamta pa nagsasaom. Kat, alangan kit di mat asungit-sungita. Kat saan ko mat a boyfriend. I'm just kidding. Sika talaga. Di ka mo tan maangaw. Maala, ilitpas mo day tar aramidam, taaggidan ta mapanmangan. Amangan no. Panagkunakat naka-move on kamatan niya. Ngamin, makais-isam kamatan. Kan, mayatan na kiti matam, blooming. Sika talaga. Tila ibagbagam ako na. Adan samat ngamin boyfriend mo? Di mo lang may bagbaga kada kami kini Marites. Ha? Ay, kuha. Kasano ko mga adda? Adda ka di nakita? Ay sus, manangipapan ka talaga. Ay, kung naglagid din na boyfriend mo ni Sir Brian. Hala, boyfriend? Pamilyado di tao. Boyfriend ko namkit din. Ay nami, jak malag saon. Basta, iba ka amumet ka na kami, no bilang laang, tapno amumimat akin ni Marites. Ni Cesar ti umawawag. Anya nga tati ibagana. Hello? Kumusta? Ayos lang. Sika, kumusta? Ayos lang. Kas iti sigod, napintas lata. Angaw ko lang. Si kakit di mat. Addaak pa'y lang diti trabaho. Nakaawag ka man? Awisan ka kung mga agdi na rin dun malam. No ayos lang kan ka. Ha? Amok mat nga awan boyfriend mo. Awan agungan. Isong amok apat ka na. Sika talaga. Alakatwan Tapno maramanak man mati sweldo ti pulis. No anya nga tatiraman na. Sika talaga. At pumimpintas ka no agang angaw ka. Kastaya, agang angawak lat tangarude na kanayon Tapno kanayon nakmat anapintas. Sige. Sukunan ka rin pagtrap-trabaho amin tun malam. Bye. Bye, Cesar. Asino di kinasaritam itay, Ami? Ay kwan, ni Cesar, ma'am. Batchmate ko. Nalagip nakmat nga awisan nga ag-dinner. Amum ka di. Itay madama akasarsaritam. Nagmaditikita ni Brian kan ka. Apay nga ta. Ma'am? Nakadkadlaw nagmaditirik na amakangkangag iti saritaan nyo itay. Saan mat siguro, ma'am? Kan may sa, awan mat ti makagapo, tapno agsakit tinakam na. Apay, awan ka di pa'y tinaybagbaganakan ka? Awan mat, ma'am. Anya ka di deta?
Ay na, nakadkadlaw ngamin nga idi pailaang, at da pa naggusto na kan ka. Ha? Ni Sir Brian, ma'am? Wen, ay na, amok da kita. Oray saan na nga ibaga, amok. Madlaw ko ngamin kadagiti gargaraw na. Anya? Oh, ato iti menuda. Sikan ti agorder iti foods. Orderan ti kayat mo, siyak ti makam mo. Ay na, Cesar. Nagnginamatan ti menuda dito a restaurant. Mabalin mo't nga iti mas nalaklak at tinapanan ka. Ayos laeng. Maminsan lat makatawan da ito eh. Iso agun dawayan tan Sa bagay mo't kit di Ala, agorder kan. No anya ti foods mo, isumaten kanyak. Oh, ada umaw-awag kan ka. Amang ano tinaganak mo. Ala, sungbatam. Saan mo't aninanang? New number man. Ay, mabit lang ha. Hello? Hello, Ami? Sir Brian? Nakaawag kayo? Kumusta ka? Nakaawig ka din? Intulod na ka di dyan ang awis ka ngagdinan? Agananad ka, ha? Uray batchmate mo. Saan ka kumalata basta agtalag? Ah? Ay, ikwa. Ada kami pa ilaang dito restaurant, sir. O sige, enjoy. I-message na kung nakaawig ka, ha? Ingat. Bye. Sige, sir. Bye. Why so sad? Adan sakit ti parikot mo, adi mo maibaga kanyak, friend. Awan man, friend. Talaga amad madila ti aldaw ko. Nadlaw ko ngamin itay. Uray ni Sir Brian saan nagtagtagari. Ah? Kasta ka di? Hay, jak maawatan ni Sir Brian. Kilaat ngamin nga imawag kanyak idi kalman. Jak pa'y amuno asino tinangalaan na iti cellphone number ko. Ha? Kat, anya ko na ngay. Jak mo. Ala ibagam ngamin kanyak. Hay, ibagak to. Saan pa'y nga ita? Nabasak ti message yu kanyak itay, sir. Adan sa ibagayo kanyak. Ha? Ko. Ada ka di pa panam kalpasan ti trabaho tayo? Awan mat, sir. Apay ka di. Mabaling ka di nga awisan ka mat ama pa nagdinar? Ha? Ijay kung tungay bagay ko na kay bakakan ka. Ha? Mapasalak man kada kayo. Anya ka di date na. Ibagak tulatan. Awan nga, pasensya ako man idrabi ha. Maapay nga imawagakan ka. Sinigurado ko lang nung nakaawit ka. Ana pa unwan. When love is blind. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Gasa, itibiyag. Tinapalabas, kasta unay apan nakapasakit tirik na ni Ami. Gapo iti panag-breakda iti kaayan-ayat na. Gapo kadag iti gagayam kan naganak na, ininot analiwliwa tirik nana. Nang runa idinayasidag tirik nana iti maysa akatrabahuan na, ani Brian. Kanayon nga awisan ni Brian ni Ami amapan mangan itirwar. Aging gaan na sabat na ni Cesar, ti batchmate ni Ami. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti serye tayo italawas anapauluan. When love is blind. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Mabaling ka rin nga awisan ka mat ama pa nagdinar? Ha? Ijay kung tungay bagay ko na nga ibakan ka. Mapasalak man kada kayo. Anya ka di date na. Ibagak tulatan. Awan ka ha. Pasensya ka kung manidirabi ha. No imawag ka kan ka.
Sinigurado lang no nakaawid ka no saan pa eh. Awan day, sir. Ayos lang. Agyaman ako no kastami. Mabit lang, sir. Amangan no iti kanayon apa nangawis mo kanya. Kat adda maibaga dagiti akin amamukan ka. Nang rona ti asawam. Ha? Awan bibiyang ti asawa kanyak. Ha? Di mon panunutan ti baga ti makakita. Ngami, agkadwa tamat iti trabaho. Iso ang never mind. Sir Brian. Pasensya ka kumaran. Amo ka naklaat kay tinaybagak. Ngam iso ti pudno. Inaramid ko amin na namabalin kong aramidan. Mayaw-awan ka lang kumaitirik na. Ngam awan lata. Amin. Pangahasim ko ma. Di na kumamat paayan. Ay-ayatan ka unay. Dagiti ba na ngay naramid dagiti nagbali na kayan ayat mo. Anang iparik na kin ka asaan kang umdas. Saan mo apulos ang mapadasan kanya? Sir Brian. Di na kumalaptan nagdatong kang ka. Saan ka nga apurahan? Agurayak aging ka maklon na. Basta ka na mo laglagi pa yun. Napudno, ti panagayat ko kan ka. Amen. Kunak man nagkuyog kayo kani aming nga gawin. Ha? Wan ko ma. Nagsarita kami itay nga agkuyog kami. Ngam adda ka no pa'y papanandakin ni Sir Brian. Ha? Iso umatinak mo na kanyak itay. Awan ti bagbaga na kanyak kaya babae Ay, adan sa gidilim-limit na. Sa dino ka no ti papananda. Ay, tsaka mo Alangan kitimot asaludsodak pa'y. Ala Ano sam ti agawid nga awan kagidan na? Agsabalimat ngamin ti pagawidan ta. O sige, ingat. Kastamat kan ka, agan-anad ka si kaabakla. Hoy, girl ako, no? Bakla ka dyan. Dyan ka na nga. Hello, Cesar. Hello, Ami. Kumusta ka? Ayos lang. Sika, kumusta ka matan? Ayos laeng. Awan ngamin trabaho kita. Amangan numabalinti mo masyar dita. Ha? No, ayos lang gan ka. Amukmat nga awan trabaho mita. Maraksid laeng, no da papanam. Awan, si kakit dimat. Kat umay kalat na Umay ka after 1 hour. Tagdalusak pa'y ijay salas. Nakababain kan ka. Anya? Sika talaga. Saan matkat aday ta salas yuti umay ko pa siya rin. No di kat sika. Anya? O sige, agdalos ka nga ro din. Awagan nak numabalin konti umay, wen? Okay. Itaman pa'y anasapa ka anagriing anak ko. Awan mo trabaho mo ita. Agdalusak dito'y salas, nanang. Nakababain. Umay ka nun ni Cesar inton madamdama. Ha? Ay asino Cesar na ita? Ni Cesar. Nalipatan nyo ka din? Jay batchmate ko. Imay day jay dito'y balay idi high school kami. Ay, kasta ka day. Ay katuwa na. Umay latanak ko. Agyaman ako, nanang. Ala nga raw, agdalos ka. Tamangi sa anak iti merienda. Iso siguro ang nag-break kayo kay ni Lester. Gaputasan na talaga nga iso ti paraken ka. Ha? Anya ti amom. Amang ano siya? Ha? Sika talaga. Manipod idi high school tayo. Aging gaita. Naangaw kalata. Amom. Dagiti tao anaangaw isuda tinapudno. Iso ano maminsan? Ti angaw adda kinapudno na. Ay, nagadumanan nga imbagam. Malakit din. Mangan kaamangan iti merienda linuto ni nanang. Para kan kaamin dagita.
Ah? Kasta ka di, nagsingpot mo din ni Auntie Maring. Kat alam agmeryendatan, ami. Sino a Cesar ti ibagbagam? Jay ka di batchmate tayo a pulis itan? One friend. Oy! Gwapo day Jay Kan may sa, nautak day Jay. I mean, nasirib. Gaputa ka lang ni iso ti adda honor na iti high school tayo. Anya kumaita. Kat nagdadaton kan ka, apay pila nga saan mo nga aklunan. Kat awan mo't kaayan-ayat mo. Ay, awan mo ti maibagakan ko na. Kasi itinakunam, adda lang na. Nasirib, addaan na talgad at trabaho na. Oh, anya pala ang angamday ta. Ngam sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan-ayat manen. Anya? Hijak ang mo, friend. Saan kumat nga ibagbaga adyak kayat ni Cesar? Ngam, basta. Siguro, adda sa baling agdat-daton kan kanya. Iso akasta ka kan kwa na. Ay, awan Nabilang lang tadda, sapay la kumata ni Cesar latta ti Pilyam. Ngamin, ni Cesar, awan sabit na. Anya? Diyak ka muna anyat aramidak, friend. Ay, naami, pangaasim tagpanunod ka na imbag. Ti utak mo, ti ad-adda nga aramadam, sana ti puso. Yamin, ti puso na maminsan, sana makita na kiti ba nagamang ipaay itiliday ken ka. Amok nga gayat ka ken ni Sir Brian. Nadlaw ko na itay di bailaang. Ngam no bilang laang, Jack kanunungan. Apay? Di mo kayat ni Cesar Abaro? Ngam ni Sir Brian na pamilyado? Iso, ti kayat mo? Friend, kinapod nuna. Adamot panagayat ko kini Sir Brian. Idi pa'y lang. Inaramid ko ti amin na kabaulak. Mayaw-awan ko lang ti ayat amarikrik na kankwana. Ngum ad-adda nga inayat ko, idinagpod no kanya. What? Oh, ang lagi din dahil ta mapaspasamagan ka. Talaga ka di aday tanti kinataon? Ha? Maag ka no may papan ka na ayat. Sorry for the word. Ngam, gayam na. Iso nga dagan ka, no agsakitin na kang mukha niya. Ulitak manan, ulitak tupay, ha? Agpanunot ka kumaan na imbag, ami. Anya, kasta timbaga ni ami kan? Ay, nawan manang, iso binagbagaan. Bareng ano, amirisan na dakiting bagbagakan kuha na palagip. Ay, nagpintas ni ami. Nasirib kan ubing pay. No apay mo't ani Brian pay laang apamilyado ti kayat na. Idin to taado ti babbarong agdatdaton kan kuha na. Ah, that's what we call when love is blind. Oh, anya-anya rod. Kati suma tinakariknaan na iti ayat amag ko na. Ala, di mo latasar dengan abagaan, ha? Numatyempo aktumat ada kami lang ti adda diti opisina. Baga aktumat. Sayang ti kinapintas na. Nupilyan nakit din ti agbalin a number 2. Ami, aging ka dita. Awan pa'y sumpat mo itahat ko ka. Ha? Di ka makapaglibag. Marik na nakngadamot pa ng gayat mo kanyak. Amok dita. Sir Brian, pasensya ka kuman. No pinaguray ka iti sumagmamano abulan. Ha? Anyat kayat mo sa kawan? Ay ayatan ka mat. Day tatipod na. Ha? Kayat mo asawan? Agayan ayatan. Amok, nga iti kaanuman, saan nga agbalin a perfect relasyon ta.
Ngam nakasaganak iti amin abanang. Gaputan na nagsakakan ka. Woo! Yes! Agyaman ako na yun na yan, ami. Sa anak man na baro. Akas ka na itinagbalin na kaya nayat mo. Gabi ka rin. Nga aramidag ti amin. May pariknak lang tinapudno pa nagayat ko ka. Agyaman nak nakasta. Ket sapay lang kumata dinak to pasakitan. Magnamnama ka, ami. Ikarik na ita. Maragsakan nak ba ita makakikita iti anak ta bakit? Ha? Ay na, madlaw ko kami. Akasla naragsak ka na ayon ti aldaw na. Sana kasi ti sigaw. Asaan apulos nga umisam. Ay ka, nalipatan na mo na siguro na di Alister. Ay, huwag kaya makit. Yay, may simarong karabas mesin na. Ako na idinaminsan nga aldaw. Agdatatong ka dinay kay darak ta. Ha? Magustuwak man ti ugali na dayday. Na respeto, kun nadayaw itinataengan ngem iso. Wad nga rod lakay. Saan akas kini Lester, idi? Nga ibaga na ti kayat na nga ibaga. Uray makapasair itirik na. Kada ka di madbadlaw mo iti kayam ta, Marites? Ha? Panagkunahag. Ada saan na nga ibagbaga kada ta? Anyat kan masawan. No saan nagagbidot? At nagkinawatan da ami kan Sir Brian. Anya? Kasa naman ay ibaga dayta. Sos. Madlaw mo titigar-garaod na. Saan na nakasitisigod? Ano agsarita da? Ay kat, agkatrabahoan da lang. Ngam now, ita, ngayon. Isam da ba'y lang ititunggal may sakit? Ay sos, madlawan. Amang na da makangag itiimbagam. Nang runan ni Ami. Amang ano ibaga na, nga iso ti pagsarsaritaan ta. Wah! Ayos lang namangad na. Tinasaya at kasarita tanto ti gayam ta. Taamon ta, no anya talaga ti status da. Ay, sana all! Ha? Bigbigat asana ulti bagbagam. Sika talaga, Philip. Oh! Instead of calling me Philip, call me Felipa, okay? Ha? Makadlawak man. At adamat na pumimpindas ka, ha? Ha? O ano? Adamang papapindas kan ka? Hoy, si Kaami, ah? Amomon, timang limad, ha? At ay limlimad mo kada kami, Ha? Anya ka din day tanga ibagbagam. Kanawan mati ilimlimad ko kada kayo. Sos, talaga? Sika talaga. Awan ilimlimad ko kada kayo. Ay, flang! Sabay lang kumatapod no dahi tangay bagbagam. Do? Kan sabay lang kumata sana pod no, ti atap ko. Anya? Panag ko na, makadlawon dagiti gagayam ko, Brian. Ha? Apa ano ko nam data? Madlaw ko nga minti pa nagsasaon ni Philip kanyak. Isa ang panag ko na, makatkadlaw na. Kasta ka di? Kastulangan. Not datay di opisina. Saan taon na agsarsarita? Adalakit di ang makadlaw na. Saan mat siguro? Kasi tisigot. Agkatrabahoan talagang. Nung kasapulan na kasarita nak, may papaniti trabaho. Kasarita nak. Nung saan na may papaniti trabaho. Ibagam tulangan no tatay Jerwar. Ha? O sige. Mayatak iti dayta, Brian. Cesar, api nga da ka dito eh. Di mo impakpakaam mo kanyak nga umay ka. Kwa. Kaya't ka nga minasorpresain. Ha? Sika talaga.
Mahilig ka iti surprise. Sinorpresa ka. Kaputa di mo mat ngamin basbasaan dagiti messages ko. Ah? Awagan ka. Di mo pa isungbatan. Pasensya ka kuman. Medyo busy ak namin iti trabaho. Kan sumangpwet ak iti balay. Agi na ak adagos. Sabali talaga ti workaholic kanya. Awanan time da iti love life. Sika talaga. Saan mo takas ta? Mala. Awatam nga ro dahi ti sabong. Oh, para kan ka. Ha? Sapay na ko mata magusto mo, Ami. Amok ka rin ti paborito makulay. Iso aday tatim paaramid ko. Para kan ka, oh. Thank you, Cesar. Ma-appreciate ko ti efforts mo. Awan anyaman na, Ami. Apay ngamin. Apay at di mo ibagay ti daya, Cesar, nga darang kayan ayat mo. Ha? Saan nakasardangan na dyan? Aging gasaan mo nga ibagakin kuha na ti budno. Kayat mo asawan? Ibagakan ko na asikat ikaayan ayat ko? Wen? Anya, kat kasanon no maibaga na iti sabali, kat maaman ti tattao. Agpampanunot ka kadi. Sorry. Kahit ko lang proud ka kumaasyak ti kayan ayat mo. Apay, saan mo amarik na? Proud akmat kan ka. Numabalin la ko mga ipanakal ka iti kaaduan. Inaramid ko iti paylaang. Ngam kaputa saan, iso adata laang ti makaam mo. Sorry. No amom la kumati ayat ko amang yamamukan ka kadagiti naganak ko. Kadagiti gagayem ko. Ngamjak maaramid. Gaputa amom ano'y naramid ko na ita. Ado ti gumura kanya. Isa apang nga asim ko ma. Umdasan adatalaang ti makaam mo iti amin. Saanan anaskan amaamuan ti uray asino. Sorry. Mawatan kay ti dayta ngayong bagam. Ala, Houston. Promise. Sana na maulit tinaramid ko. Promise. Saan kumada ito iti santa pag kinawatan. May salang ti kahit ko asawan iti nailawaan ngayong bagak. Diyak kaya't nadagdagtaton kin ka. Masaksakit anak. Ami. Aping imay ka dito'y balay, adi mo impakpaka mo kanyak, Cesar. Di ka man lang nag-message kanyak, sakbay nga imay ka. As usual. Kaya't nga ngay sorpresa. Sika talaga. Cesar, pasensya ka na ko man, ha? Ha? Diyak kaya't apasakitan tirik na. Ngamnas kan ama-amam, tapno saan ka amang namnama kanyak. Awan ayat amariknak para kan ka. Anya? Mangsapol ka laangan iti sabaling armam. Siguro, sana siya ti para kan ka. Apay. Adda ka din. Naklon matlaang ni Ami ni Brian. Nagkarin ni Ami ang nakasagana iti amin abanag iti relasyon da kin ni Brian. Sinorpresa ni Cesar ni Ami ijay balayda. Ngam saan na aninamnama dagiti balikas ti balasang kankwana. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti may 4 apaset ti seryeta yu italawas anapaunwan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyang. Diyak kaya't apasakitan tirik nam, Cesar. Ngamnasken ang maamam. Tapno saan ka amang namnama kanya. Awan ayat amariknak para kan ka. Anya? Mangsapol ka laangan iti sabaling armam. Siguro, saan asyak ti para kan ka.
Apay, adda ka din kaayan-ayat mo. Awan. Ngam awan pa'y panggap ko ang makiayan-ayat. Sapay la kumata maawatan. Ami. Sapay la kuma. Taday to yan ti maudi apa nagsarita ta, Cesar. Pasensya ka na talaga. Ang Ami. Pangasim. Husto ko man. Oh, si Kamot Gayang Batch. Kunaklaki din o asino ti pulis ang nakatalikod. Ay, oh, Marites. Pasensya ka na. Di ka na ilasin na dagos. Ayos laang. Kan oray siyakmat. Saan ka anailasin adagos? Manumat nga mina na tawon tinaglabas. Manipod idi na udi ang nagkikita tayo. Kay, kumusta? Ayos lang ta ah. Busy lang ta iti trabaho, akaskan ka. Madamag kumanlaan kan ka. Kumusta mo ni Ami? Ha? Kwa? Ayos lang tamat. Apay, saan kay ka dingagsarsarita iti chat wano awag? Adumutan ati messages ko kan ko ana. Ang pulos mat adinak pansinan. Kan maysa. Iso amabain akon kan ko ana. Imbaga na ngamin. Nga awan ka no ti ayat amarik na para kanyak. Anya? Ni Ami imbaga na ti kasta? Wen. Pudno day ta. Sa anak nga gang angaw. Ngamno bay kasta. Sa anak mo't anapukawan itinamnama nga agdaton latakan ko na. Nga uray pinaay nak iti damo. Anya? Ay, ala, pagibagam tulaangan kan ko na. Kumusta ni Ami? Pinaay ni Ami ni Cesar. Oh my gosh! Kasla jak nga pa dyan, ama aramid na dayjay. Ay, oo na yan, aya. Ay, Flang, awanan na talaga, da. Ay nga, di na kayat ni Cesar, nga ni Brian, iso ti kayat na. Oh, sabali na talaga tayo nga Ami. Ilimad-limad dati relasyon daki ni Sir Brian, ngam nagkadkadlaw mat. Oh, at dapat katrabahuan tayo, nakakita kadakuan da. Ha? Sino din nakaibagay ti daytaken ka? Ay, basta. Imbagi dyan nakakita, Anya? Oh, diyakan mo no, anya ti bagak iti dayjay nga Ami. Di na kaya ti malukloko, nga misumatan ti manglokloko. Ha? Onya, may kayo ti suggestion ko? Mapagpasyaran tayo itong bigat? Ha? Katwan na. Apay kit dinasaan. O sige, masapa tayo itong bigat. Itigas ta, ma-enjoy mo tagpasya. Makita mo ti sunrise ija beach. Ay na, excited akman iti dayta. Hala, sana bale. Oras lang ang turayan. At tata ni Jai. Awan gaya, sa dino ti pangkirakin ka itong bigat. Sukunin ka kadi, ija balayo? Ah? Anya nga ijay balay mi nga ibagbagam. Saan ang mabalin? Ang mga noad da makakita ka data ijay. Narikatan. Sa dino nga ron? Ijay latan sentro. Ijay sigod apangkit kita am kanya. O sige, ijay ka na sukunin. Nagpintas matan da ito picture ko iti cellphone mo, Brian. Kan oray da ito picture ta adwa. Nagmayat ti background na sunset. Siyempre syakti cameraman. Iso ang napintas. Kan may isa, napintas mo't lang ni Ami. Iso asan ang nakaskas daw. Sika talaga. Ang awin nakmanan.
Saan ka nga ngawin? Ipagbaklaan ti pudno. Ngam sayang. Ado ti pictures ta iti amin ang nagpaspasyaran ta. Ngam saan ang mabalin nga i-post? Ha? Saan ang mabalin nga i-my day? Saan ang mabalin nga itag? Ha? Ngam ayos lang. Saanan ang masapol nga i-post when makita ti tattao. Tinapatag kat naragsak ta adwa. Sana all! Nakita kya in my day mabitsure mo ay beach, friendship. Ha? Sino nga iti kadwa man na ba ni Jai? Ay, kwa? Kasinsin ko ti kadwak anapan iji beach. Os? Ha! Diyak labat yan. Di ko naman din ni Sir Brian ti kadwam. Anya, pag ko naamat ni Sir Brian ti kadwak, kan may sa, anya kumaaga po akadwak ni Sir Brian iji beach. Da. Amo, mami, nakadkadlaw ko nagtumad. Iso nga just accept it. Ha? Umamin ka na. Aminin mo. Ha? Oh, ha ka nang hadyan. Agpudno ka man kanyak, sika, No saan mo nga aramidan dayta. Kaslalinak sidnak matanagayam. Ay, si kakit dimat. Awan mo tinaskan nga ipudnukan ka. Kan may sa, awan mo tilimlimad ko. I flang. Diyak lapat yan dayta. Agpudno ka ko nagtumad. No da kami kinamarites, amin na mapaspasama kitibiyag mi amuam. Ngam no sika, ay suas! Ado, tilimlimad mo. Unay kan! Oray, saan mo nga ipudno ka na kami? Amo milata ami. Ha? Itaman pa yan na sursurong ti agilimad ka ta kami agagayam mo, friend. Wan nga ruad. Ay, anyaman di papaspasamak. Saan tayo kumamat ang agilimlimad? Sige. Agpudno akada kayo. Ngam pang-asiyo saan dak ko mga i-judge. Anya aga po nga i-judge da ka. We will not judge you. For your information, instead of judging you, bagbagaan da ka. Kasta tagagayam. Kinapudno na. Husto kayo. Agayan ayat kami kini Brian. Ada kami lang timakaam mo. Saan nga amo ti asawa na. Dagiti gagayam na. Kan kastamatan kada kayo. What? Limad nga inaklon ko. Kat aging gayta. Da kami lata. Awan apulos timakaam mo. Malaksid kada kayo. Ay, nagsayang kan, friend. Nagayat ka lang arudan. Ngam iti pala ang tao asaan arumbang nga ayatan. Amok dayta. Amok asaan arumbang nga ayatak ni Brian. Ngam tsaka mo. Iso tinakariknaak iti ayat. Pamatag ajak pulos na padasan kadagiti nagbalin akaayan ayat ko. You're wrong, Ami. Very, very wrong. Love is blind, ika nga. Ngam, saan ka kumamat nga agin bubolsa? Panunodang kumamat ti marik na dagiti tao nga apektado iti relasyon nyo. First of all, una sa lahat, umuna iti amin. Ti asawa kan ti anak na. You try to put yourself on the shoes of his wife. Panunutam. Baliktadam di sitwasyon. What if? Ano kung? Anya kumangay nukas pangarigan. Sikat illegal wife. Sakit kas na tiraramida ni Brian. Oh! It hurts. Nagsakit. Saan aya? Iso nga pang nga asim, friend. Saan pa naladaw ti amin tapno agpanunod ka? Anaimbag!
Kunakun kat, pudno at talaga ti atap ko. Kitaam kat nagpudno matlagayam kada kayo. Ay yes, one man ang dear. Pinilit mo ngamin kini Marites. Iso akas siya awan na aramitan na. Iso ngay naklun na matlaan ti amin. Agpay sumat gayam. Siyak man ti masaysayangan kini ami. May samot ni Brian. At dalangarod ngamin asawanan. Ngam, jakab mo. Well, that is, just when love is blind, kung nadang arod. Naibagakan ka manang ha? Ngam na pang-aasim ha? Di ko maibagbaga iti ora asinuan. Ibagaglakan ka, tapno mabagbaga am kumama, di kaya mi manang. Bareng ano da kayo ti danggan na. Wana, bagak to. Bareng malawlawagan ti panunot na. Domingo gayam ita. Isong matlagayam asaan nga agchat-chat ni Brian. Siguro, kadwa na ti asawa na ita. Umawawag ni Brian. Hello, Brian. Hello, Ami. Kumusta ka? Ayos lang, kaririing ko. Domingo mat ita. Isoan naladawak ang nagriing. Sika, kumusta ka matan? Ipasyar ko lang na kita ginak. O sige, enjoy. Di ka madanagan. Ipasyar kan tuman. Italawas. Bye. Una yan, tikastoy. Kaano nga tamat ama ipaay ni Brian tibuo nga oras na kanya. Oh, apay akas na tilang nga manakaw. Kasla naliday ka ita. Saan ka di arumwar? Saan ang nanang? Dito yaklatan balay. Awan matimapan ko gatangan i Jerwal. Kasta aya. Abangan do ada kayat mo akanan. Ilutuan ka. Awan, nanang. Kasta ka day. Kat alangarod Agina na ka itangal daw taawan mo trabahom. Ibagam lata no adda kayat mo akanan. Uwan. Cesar? Naimbag nga oras mo, Ami. Api nga da ka dito eh. Sapay la ko ma. Tasaan ka agumura kanya. Nadyak impakpakaam mo ti umay ko. Anya? Di ka madanagan. Sa anak nga imay, tapno agaram. Imayak. Takayat ko lat pati makisiningid kan ka. Nga uray na kunam nga awan mariknam apanagayat kanyak. Kinapudno na. Uray kas dati imbagam kanya kidi. Sana kagimura kan ka. Cesar. Di na kumamatlapdan asarungkaran kalata. Kas kayam, Ami, pang-aasim. Ay unay matday dyan lalaki. Anya pelang agapong umay di balayo. Jakman amo kini Cesar. Manun adaras ng imbagakan kwa nga awan namnaman na kanyak. Ngam umay matlat na. Hintun kwan, pagsasawak na dyan. Ay saan? Di mo aramidan dayta. Apa, isuti sakit mo? Saan mat akas ta? Ngam no aramidam dayta. Maamuan na nga da relasyon ta. Kat no mapasamak dayta. Sigurado ang maamuan dagiti naganak ko. Maawatam ko mati kayat ko asawan. Ibagaman nga minggan kwa na, nga adan kaayan ayat mo, tapos sardangan na ka. Ala, Houston, siya kung ti makaam mo, ang makisarita kan kwa na. Oh, apay akas dati lang ang friend. Saan na maipinta ti rupa mita? Ha? Ay, si kakit di man. Tilamadmadlaw mo. Nakadkadlaw nga rod. Iso anadlaw ko.
Adala saan mi ang nagkinaawatan kini Brian itay. Ay, ma-stress man. Ipalagip ko lang, ha? Uray ma-stress ka kan kuwana. Awan karbangam nga agunget-unget akasta. Ngamin, ha? Umuna iti amin, you're not the legal wife, ha? Saan na ka nga asawa, ha? You are only a mistress. Anya? Iso ano siya, tisika? I-break mo, tapno awan pa kay stressam. May stress ka kit din? Iti saan mo nga asawa? Ay, una yan. Awan maganap mo kan kuha na ko nagtumat. You're just wasting your time to the wrong guy. Huh? Nagsakit ka matan nga agsaw, friend. Ay, masaktan ka. Gaputa mapaisuan ka iti bagbaga. Truth hurts kung nadangaron. Kinapudno na, amo kunti amin-ami. Uray saan mo nga ibaga? Ha? Kasmanang mo dito'y trabaho. Isakit kamat kas ading ko. Nang runa, kat agpada ta babae. Manang Maylin, saan pa'y anala daw ti amin? Tapno agpanunot ka na imbag. Iti kaano man, saan mo amarik na, kan mapadasan tinapudno aragsak, nukas kan kwa na ti pangibukbukam iti ayat kan oras mo. Maawatam ka diti bagbagak, ami. Masayang anak man iti adda kinasirib kan kinapintas mo. Ubing kapay, ami. No ti panagkunam kat awan gasat mo iti babbaros, iso ang nagayat kalaangan iti pamilyado. Nagbitot ka. Ngamin, uray kasano ti kinabilag ti ayan-ayat yo. Iti mata ti tattao, lintag, nang runa iti namarswa. Bidtot data. Manang Maylin, agpanunot ka kumana imbag aning ko. Amok akas taunay apanagayat mo kan kuana. Ngam saan nga umdas data, tapno ipaay mo ti amin-amin mo. Sayang ka, kunakmanan. Amom, si ka ti girlfriend arumbang nga ipanakkel ti boyfriend. Ta saan arumbang nga ilimliman. Ha? Saludsudem man iti bagim. Aginggat ka ano akabailam ti kasta nga status kan sitwasyon. Sapay la kumata amirisam anaimbag amin nga imbagak, ami. Masaktan ka man kanya. Ngam panangisakit ko daytoy kan ka. Friend, husto ti imbaga ni Manang Maylin kan ka. Saan ka kumaagumura kan kwa na? Saan ang agimurakan ko na, friend? No di kat amirisak dagit imbaga na kanya. Ha? Sa bagay, husto ni Manang Maylin. Saan ko a-deserve ti mailimliman? Ngam kasano aliklikak ni Brian. Ay ayat ako unay-unay. Panag ko na, diyak kabailan ama po kaw itibiyag ko. Iso tinakarik na ak itinay dumdumang ayat. Pamatag, kanaywan timak ko na akayan ayat. Nagrigat langit din timakiwin naswas no bilang lang. Narigat a talaga, ami. Ngamkas iti kanayon nga ibaga ti kaadwan, uray kasano ti kinabilag ti ayan-ayat yo, no adamot ti tattao ang masaksaktan, nang runak at pamilyado, saan mo ang magunod ti pudno aragsak kan ayat?
Aginggat ka ano nga gan-anos ka iti kasta a sitwasyon. Awan karbengam iti amin abanag. Gaputa saan asikat ilegal. Ululita ka, saan asikat ilegal. Amin agaraw mo kat adalimitasyon na. Aginggat ka ano, ama ano sam ti mailimlimad. Mabalin ang naragsakay ta. Gaputa panagkunam kat si kalaang ti espesyal para kan kwa na. Ngamday to iti tandaan ama. Nasaksakit no ti karma ti agsingir. Amangan no saan mo ang mabaulan. No, jak pa'y napan ni Jacinto. Jak namuan na itang aramidan tanak ta. Aniya? Urayin ta sumangpay ta kasarita ta ni Ami. Sana na saya at aramidan na. Sigurado ka kada itidaytaan na damag mo. Ay, dakam mo nung patyang kung ano saan. Yung ti kasayaatan ng aramidan ta. Kasarita ta ni Ami. Sige. Kasarita ta ti anak ta. Ngampang asim ta saan ka kumang agungot adagaws. Nasaya at lata kumatipan nakisarita takan ko ana. Tapno saan ang mabigla. Pakawanin da ko, nanang, tatang. Aglo na ka nagbidutak. Nagilimad ka na kayo. Kaya't mo asawan. Pudno ti indanon da iti amam. Oo, nanang. Aniya, kasano manaramid ti kastanak ko? Apay! Diyan ka mo, tatang. Ay, Diyos ko, oh. Pinanunot mo ka di ti mabalin nga ibunga na ita nga inaramid mo? Ha? Anak ko, saan kami mo na nagkurang iti pamagbagaling ka? Yung apay nga inaramid mo na ita. Diyan ka mo iti bagik no apay nga inaramid ko na ito, tatang. Basta ti may saba nag-ama sigurado. Nagayatak lang. Aniya, iti kinaado ti mabalin mo nga ayatan. Day tao pa'y laeng nga iti kaano man, saan kayo ang maikari iti tunggal maysa. Ami, agpanunot ka kumaan na imbag, anak ko. Nanang. Gasa, iti biyag. Tinapalabas, imbaga ni Ami kini Cesar nga awan namnaman na kankwana. Kanayon mat tinalimad apan nagpasyar da Brian ken Ami nga awan makaammo. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, inamin matlaang ni Ami kadagiti gagayam na nga adda relasyon da ken ni Brian. Kas naunay apungtot ni Brian, idi maamuan na asarsarungkaran ni Cesar ti balasang. Pinagbagaan ni Maylin ni Ami, gapo itinaamuan na. Ken kastamatan kadagiti naganak na, idi maamuan da ti amin, alimad nga aramidan ti anak da. Papagayam, isagot mi kada kayo ti may kapat apaset ti seryeta yo itaalawas, Ana Pauluan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo. Gasas. Itibiyang. Saan kami may na nagkurang iti pamagbagaling ka? Ngam apay nga inaramid mo na ita, anak ko. Diyan ka mo iti bagi. No apay nga inaramid ko na ito, tatang. Basta ti may saba nag-ama sigurado. Nagayatak lang. Aniya, iti kinaado ti mabalin mo nga ayatan. Day tao pa'y laeng nga iti kaano man, saan kayo ang maikari iti tunggal maysa. Agpanunot ka kumaan na imbag, anak ko. Saan pa'y analadaw ti amin, tapno agpanunot kan agbalbaliw ka.
Diyak laing pagarop ang maaramid mo day ta anak ko. Sa anak ama o mga agkid daw iti pamakawan kada kayo, nanang. Pakawanin da ko ma. Kat ikarik nga aramidag ti amin. Mailintag ko lang ti bidot ngay naramid ko. Nasaya at lukas ta anak ko. Nasakit man ita. Ngam in-inot tumutlaang amaaklon mo ti amin. Saan mo a-deserve ti kastanak ko? Makigudgudwa ka iti oras arumbang apara iti pamilyana. Apaya nasikan nga ramidem kanyak ti kastoy. Panagkunak, sa anak na tanagkurang ka, kas kayan ayat mo, saan ka ni? Juan, gusto ka. Saan ka nagkurang kanyak? Iti ka anuman. Kinapudno na. Kas iti kanayon ko ngay bagakan ka. Sika tinakarik na ak iti nagpaydo mga ayan. Sika tinangipanik na kanyak iti pamatag. Ngay iti ka anuman. Diyak narik na iti nagbalin na kayan ayat ko. Sapay karod nga ita. Kayat mo nga gwinlaswas na. Diyak lakit di kabala namin. Kapumba, no kasano ti panagayat kan pamatag ko kayo ka. At talang tibay sa para kanyak maraming. Nekta ti saan ka may panakal iti kanuan. Saan na parikot na ita, Brian? Amok sipot pa'y. Ngay ayatin na. Katkastakmat kan ka. Ngamuray ka sa ti kinabilag ti ayan ayata. Iti ka anuman. Saan ta magunod ti pudno aragsak? No ti panagpunam kat nalakalang para kanyak ti makiwin naswaskan ka. Nagbidot ka. Awanin ti nasaksakit pa'y anapadasak. No saan aday to'y apagtang itibiyag ko. Yakabot ka namin. Pakawanan na, Brian. Ngamnas kan nga gwinaswastan. Ang linipatan. Nagsakit. Nangrona kanyan. Kaputaging gaita. Sana nagpaliw ti panagayat ko kanka. Urang lang nga bagakasi katibyak ko. Nga mamuka dumtang to ti gundaway amaaklon ko ti amin. No iso ti pagsayat. Manipod ita. Ibilang talatat itunggal may sakas gayam. Ayatan kan ipatag mo ti asawa kan anak mo. Saan na siya, Brian? Love is blind, kunada nga rod. But it's up to you on how you handle it. Imposible asaan mo akabalan na ita. Nasirip ka mat. Dahil tanto lagi din nalalagi. Asaan na rumbang nga ayatan, tisayangam. Wake up, Ami. Ay, husto ka. Love is blind at talaga. Agdadata ang pamilyado. Ngam inayat ko na ta. Aklunak itibagik. Anagbalinak ang managing bubukod. Ha? Pinanunot ko mat ti mabalin nga ibunga na.
iti pamilya na. Kan kastamat kanyak. Ngam, ruming baulat na ti panagayat ko kan ko na. Ngam nalpasan ti amin. Tinaskan nga aramida kita. Kat aklonak asaan nga iso ti lalaki apala kanyak. Iti kaanuman. Ay, sos! Nasaya at met na nakapanunot kan. Dahil ta tinabayagan nga uraya kan ka. Ti mapanunot mo nga iti kaanuman kat saan kayo nga agbalin ang naragsak. Imagine! Madaan ka iti boyfriend? Ngam di mo maipost iti social media. Saan mo ay maitag? May day, may feature. Saan mo ba ay mabali na kagidan na magna iti public places? Gapo, ta komplikado. Husto ka, friend. Ngam kasi tinakunam, nalpasan. Naramid mo. Naimiris mo, nabidot mo. Kan kang runaan na, at naadal mo iti dayta anapadasam. Kaya't sabay lang kuma, tama ka move on ka matan, kayam. Ami, pag-aasim, saan kumamata kasto'y taramidam kanyak? Huston, Brian. Pangaasim ko, mamat. Huston. Orayan niya taramidag. Kunyak kabailan, apas talatan mo pukaw ka itibiyag ko. Ita lang, dayta. Ngam amok nga inot mo to amaaklon. Saan pa'y nga ita? Ngam adan to na ta. Marigrigatan akon. Gapoy tinaramit mo kanyak. Amok. Kanurat siya. Aklonak ang marigrigatanak. Ngam amok nga iso ti husto. Kunak manan. Oh. Mamin anok ka di nga ibagakan ka. Kan ipakaawat. Nga iti ka anuman. Saan ang mabalin nga ilintag ni anyaman nga adda kadata. Iti ka anuman. Agbasbasol talata. Iso apang nga asim kumamat. Huston, Brian. Saan? Saan ako manugot iti daytang imbagam? Ay ayatin ka. Saan ka mat nga inayatap no pampalipas oras lang? No dayta ti pampanunutan. Nagpitot ka, Ami. Kanya. Diyak ma-explain. O kasano ti kinapatag mo kanyak? Kas girlfriend. Isuasan kumamata kasta. Panunutan kumamat ti pakasakitak. Pangasim, Ami. Naimbag man ta nakasaritam ni Ami itinasaya at friend. Ay, Juan, panagkunak, nakaamiris matan. Ay kat, nasaya at no kasta Finally! Ita lang nga ro da magkasaritak ni Ami itinasayaat. Sana kasi tisigod, ay soas, na pride. Oh, Diyos mayo. No aday bagbagam, kat baribar ti sungbat na. Ti kanayo na nga ibaga, napudno ka no ti panagayat na. Nga may taay soas, nakaamirisan ti dang nga. Kat, anya ngay nga rod. Talaga akas ta ti ma-in-love iti tao asaan arumbang nga ayatan. Love is blind kunada nga rod. Ay, true. True. Sapay la kuma tadinan sublian ni Brian. Amom, panagkunak, plan-planuan na ni Ami ti agresign dito trabaho tayo. Ha? Katuan amo mata ni Ami, magkanayat. Ang mga no saan na maka-move on no inaldaw mat makikita na ni Brian. Sa bagay, kasayaatan day ta nga aramidan na. Nana, tata, patyandak man wanusan.
Ngam nakiwin na swasakon kin ni Brian. Ha? Manumat abulan ang nagpampanunutak na. Nagsakit para kanya. Ngam amok nga iso ti pagsaya atak. Ay nasaya at nakapanunod ka magtanan ako. Mom, nagsakit na talaga. Nagrigal nga aklunag. Nangruna no inayat mo iti kastaunay. Ngam kanayon mo lagi pa. Ti agayat iti tao asan arumbang ayatan. Kat saan na magunod ti pudno aragsak. No di kat pangbiitan lang aragsak. Tata. Husto ti amam, anak ko. Kan maysa. Oray kasano ti panangilimad yo kadagay ti tattao. Wano ilimad yo iti atidug a panawon. Maamuan tulat ta. Awan nga rod ti limad asaan a maamuan. Iso apagyamanak mo't, anak ko. Tanaka amiris kan. Nana. Saan ani Brian ti lalaki apakaikaryam. Ngamen, saan mo't atong palbiag kat mayat ka nga mailimlimad latta. Wano, choice laeng. Ikam patagmat ti bagim a. Pinadakkel da ka iti nasayaat. Impatagda ka. At kasta kumamot ti panangipatag mo iti bagim. Saan mo kuma nga itulok nga agbalin ka laeng a number to? Sapay la kuma. Tamaawatam ti kayat ko asawan. Brian. Ami, pangasim. Kasaritan ak kumamit. Saan kumamit akasta? Inuray ka talaga ditoy. Tamok ngawan sa balya pagnaam. Anya ka di pa iti pagsaritaan ta, Brian. Pangasim. Sardangan na kumamatan. Saan? Diyak ka ba ilan? No napudnumat lang ang ti panagayat mo kanya. Ikanak kuman iti waya-waya. Manipod iti day tabulsak ngayat. Pangasim ko nakmanan. Ikanakon iti waya-waya. Naamiris ko no kasano ak anagbalin amaagkan ka. Ita, nagbabati pa nagkitak iti bagit. Ba nag-adyak kayatan ang maulit pa. Lipatan na kon, Brian. Ipamaisamla ang ti oras mo iti pamilya mo. Oh, Brian, pangaldawan, di ka kadimapan mangan. Madlaw ko kat saan kan amang mangan iti pangaldaw. Manipod nag-resign ni Ami dito'y trabaho. Saan matmanang? Si kagad day mat. Among Brian, ading ko. Kasmanang mo diti opisina. Husto lang ang daychay ngay naramid ni Ami. Ti pa nag-resign na dito'y. Kan kang runaan na, ti pan nakiwin naswas na kan ka. Di kan mas daaw no apay nga amok. Numan adda parikot yo iti asawam, saan a solusyon ti inaramid mo? Manang Maylin? Dayto iti maibagakan ka, Brian. Anyaman dagiti banag a pagkurangan ti asawa. Sika nga asawa ti mangpunno. Saan kakat nga agaramid iti may samanan a parikot. Ngamin, saan a masulbar ti may sa parikot? Iti kasta nga inaramid mo. Amok nga inayat mo ni Ami iti kasta unay. Ngamday di nga ron, pamilyado ka. Kat iti kaano man, saan kayo nga agbalin anaragsak iti tunggal maysa? Agyaman na kiti pamagbagam, manang. Awan ay nyaman na. Kat sapay lang kuma, tamakamiris ka. Kat maaklon mo mati kinapudno. Asaan arumbang nga agayat ka iti sabali a tao.
O madanig aya magtikasangay ti anak ta bakit? Wan nga rod lakay. Anya ngay nga tatilutuan ta para kenkwana. Ay salud-sudim Nuwag luto ka din dito yung balay, wano niya. Amumutan niya anak ta. Lumaming saan. Mas kaya natin mapanmangan lang ni Jarwar. Magluto dito yung balay. Ala. Salud-sudag, apaman asumangpag. Barang saan man ang amarabihan. Ay, makapailimod ni Ami niya. Wan nga rod. Makapaikawa, ti kaawan na diti trabaho. Awagak man gidi, tawi sa tag-dinner. Kalbasan ti trabaho tayo. Ha? Katuan lakit di saan abisi. Anya kumama ti pakakumikuman na. Malagsi ti trabaho. Awad naman ti Daya Brian. Sa bagay, katala awagam nga rod tag sasarak tayo inton malam. Ay, nagbayag mo ti order tayo? Wan nga ron. Itaman pa'y aditoy tayo nga imay mangan, friend. Ay, syempre, Apay, ni Brian lang. Ay, ati anda ka ba ilan na mangyagkan ka dito, Kabalan may matkat. Total, kat kasangay mo ita. Dahito yung di pa birthday mi kan ka. Awan na regalo mi, nga at least, pagkananda ka lantan. Sika talaga. Kakaiso na lang nga roden analipata kun. Ipalagip mo manan. Angam, thank you nga rod iti da ito appa-birthday yo kanya ka. Talaga? Puno na lipada mo, Uwe. Ang mga nukon ko namlayang dahi ta. Ala. Ay nga, nasayat mat ka dinukasta. Lipatam nga minan ang maming pinsan, tapno, happy ang life mo, girl. Kat isumat. Kat, kumusta ka mo tan iti kabarbaro at trabaho mo ngay? Ayos lang, friend. Naragsakak mat. Kan mayat ti patakaran ti management. Kumusta mat ni Brian iti trabaho yo? Apay pa lang amin ang kumusta kat ni Brian lata nataer lata. Kumusta as a friend? Saan asabali abanag? Si kakit di mo? Ay na, saan nanas ka na kumusta? Ala, umayan ti foods. Mga dekid din. Anay, si kamot gayang baraw. Uwan, auntie. Naimbag nga oras yun. Ada ka din ni Ami? Awan pa'y nga raw. Isumot lang ti orayon may. Rabiin nga maumpay lang. Kasta ka di. Amok nga minakasangay na ita, iso nga imayak. Agyaman hak. Sigurado arimwarda manan kadagiti gagayem na. Amo kuno kasto nga oras kat awan pa'y lang. Sesa? Ami, happy birthday. Ato iti regalok para kan ka. Agyaman ak unay. Itaman pa ngimay ka. Amok nga minakasangay mo ita, iso nga imayak. Sika talaga. Di mo impakpak ang mukanyak nga umay ka. Tapno nasapa ako maanagawid. Ala, agsarsarita kayo pa'y Isag anak ti pagsasanguan tayo. Sige nanang. Ami, jakon imbagakan ka. Gapot amok ngamin asaan mo matlang abasbasaan dagiti messages ko kan ka. Sika talaga. Kaya't naimbag man, tanalagip mo ti aldaw ti kasangay ko. Una, no si kakat makaliplipat. Siyak saan? Una yan. Ala, wan man latan. Thank you manin iti regalom kanyak, Cesar. Sir Brian, you're here? Nakita ka nga yung post mo iti Facebook iti Kalman. Kadwa mo na kami. Ay ko. When? Kadwa kiti Galman.
Kasangay na ngamin, iso nga indrit mi gini Marites. Mabalin ka diya, pakitin mo natin kan kuha na. Ha? Andiyan na ito ngay? Simple lang nga regalo para iti kasangay na. Why not give it to her? Kahit kumanyitid kang kuha na, nga mamang ano saan nangawatan. Yan may isa, oras niya ti message ko kan kuha na. Di na ako mag-replyan. Ay, kasta ka di. Mala, siya lang nga rin timangtid kan kuhan na. Thank you, Agyaman ako, Mert. Kat pag-ipagakan kuha na. Happy birthday! Ay, talaga, saan ba yan naka-move on ni Sir Brian? Naging gaita. Ha? Mano mo tinabulan tinapalabas, manipon nagwinaswas kayo. Ngam ni, mangtadla tayo ti regalo ken ka. Anya ti amom, no regalo na da ito as a friend. As a friend? Oho, pagpatyamat. Ala pakibagam kan ko na thank you iti regalo na. Ni bagak to ayin tun bigan. Saan mo mat ka nung amin nabasbasan ti messages na? Jak basbasaan dagiti messages na. Saan kumot nga in black. Iso na lang taamok ngamin ano reply panunutin na amayatak-latakan ko na. Ay, gusto lang una nitang aramidam. Saan mo nga isisin? Tapno saan nga agpanunot, iti sa bali. Tawan mo tanti naglabas, manipod na udi anak ayan ayat ka. Awan ka titi panggap mo nga agayat manan? Apay mataday tati sa ludsod mo, friend. Kwa, madlaw ko ngamin at talaga nga impamay samot tanti oras mo iti trabaho. Juan, impamaysak at talagang ti oras kan atensyon ko iti trabaho. Awanan ti oras ko may papankan ayat. Ha? Mabutang akon nga agayat, friend. Day tatipod na. Sa bagay, tinapod no nga ayat, kat saan asapsapulan. No di kat, dumtang tulat ta. Husto ka, friend. Iso ano adaman ti dumtang nga ayat. Itibiyang. Gasa, itibiyang. Itagagayang, isagot mi kada kayo ti maudi apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. When love is blind. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Kinapudno na, friend. Mabuti nga akong nga agayat pa'y. Sa bagay, tinapod no nga ayat, kat saan asapsapulan. Dumtang tulat ta. Husto ka, friend. Iso ano adaman ti dumtang ayat para kanya. Pagyamanak. Ngam no awan, hanyang ingarod. Kasta talaga ti biyag. Saan nga awan? Andamot dagiti napudno nga ayat adimtang idikan ka. Ngam di mo lang amin inikan iti patag. Anyat kayat mo asawan? Kas kumagi ni Cesar. Panagkunak, napudno ti panagayat na kan ka. Isu na lang, tas saan mo nga inkan ka no? Gapukin ni Sir Brian. Ngam panagkunak, aging gaita, saan ang nagbaliw tirik na ni Cesar kan ka? Ngamin, tunggal masabat ko si kati kumustaan na. Kasta ka di? Katuan, isu ano at dantuman ti gundaway, dagiti kaskan kwa na amang imparik na iti ayat dakan ka, ikam kuma iti patag. Agyaman ako unay ha, Ami? Iti anya? Agyaman na. Gapot a pinatgam ti awis kong agpasyar ta. Oray dito ilaang parke. Si kakit dimat. Awan anyaman na.
Uwan gayam, kumusta ka mo iti trabaho? Ayos lang. Nasaya at lagtamat. Uray agsin nabali kami iti trabaho kada Marites. Agsasarak kami malata no saan kami abisi. Kasta ka di? Nasaya at nga ano kasta? Kat, kumusta mo ti love life mo? Ala. Pasensya ka. No naklaat ka iti saludsod ko. Bayamon. Kaslaawan latan di sinaludsod ko kan ka. Love life? Ay, kinapod nun Addan buteng ko amakiayan ayat manan. Ha? Taapay? Diyak kayatan ti masaktan pa'y. Ngamin, uray ababala ang apanawan ti relasyon mi. It take years when moving on. Makaipaaymat iti butang. Day tatipod no. Love is blind, kunada nga rod. Sa balila ang ayat tinakitam. Nariknam, ken sinarak mo. Nga madalat tagundaway nga agayat ka iti tao, nga iti kaano man, kat saan ka masaktan. No lakit di, lukatam ti pusom. Lukatam dagiti matam, tapno makitam. Kunada nga rod, love is sweeter the last time around. Asinaw, dyan ang itulod kan ka anak kaw. Imo man la pinastrak rito balay tapno nagkape. Saanan nanang, taagdardaras ka nung amin. Ni Cesar day chay. Kasta ka day, kat kumusta mo tanday abaro? Ang mga no ada asawanan, kat itultulod na kapaylaang. Ni nanang mat, awan pa asawa ni Cesar. Awan pa'y girlfriend na. Ay, kung naklakit di Madanag anak, ta mga no adan pamilya na. Narigatan. Nanang, saanan ang maulit day chay? Nakaadalak iti padas ko. Kat ikarik nga iti kaano man. Sir! Adda ka din post na? Anya day chay? Diyak nakita. Yung pictures yun, yung park. Ay na! Nagmayat pa yung caption na. With my beautiful Amy. Gasam that? Impose na gayam? Kat, awan mat parikot nga oray i-post na. Saan aya? Oray ag-post ni Cesar iti mano a photos publicly. Awan ti agungat kan masaktan. Saan akas idikin ni Sir Brian? Ni ultimo my day. Saan amabalin, diba? Sa bagay, at the point mo iti dahita nga imbagam, friend. Husto ni Marites. Dakitikas kini Cesar ti rombang ayatan. Tawan ti mapasakitan no bilang laan. At iti sabo nga para ken kaami. Sapay lako ma, tamagustuhan. Ay na, nagpintas mo tanda ito asabong. Agyaman na ka. Awan anyaman na basta para ken ka. Aging gaita. Jaklatan nalipatan di favorite color mo. Iso ared lata dagiti sabo nga ititid ko para ken ka. Sika talaga. Ami. Aging ka kadiita. Sa anak amabalin nga agdaton ken ka. Amo kunti amin. No apay ana ibagam idi, nga awan ayat amarik nam para kanyak. Amok nga idi day tagon daway. Adda kaayan ayat mo idi. Cesar. Ngamita, naamok matlaeng anabayag kayon nga awan. Ami, sapay lako mataikan na kiti gundaway amang ipanagnak itinapod no panagayat ko kan ka.
Anyaman dagiti napalabas mo. Awan kanyak dagijay. Tinapateg ket ti agdama. Dayta ti kayat ko amaamuam. Kan mariknam. Akas to'y ti kinapudno ti ayat ko para kan ka. Awan mo trabaho, ita anak ka. Nakapulis ka ba? Sa dino ti papalam? Ay, ikwa. Adda pag nami kini Cesar, tatang. Ha? Cesar? Wen, jay batchmate kong asigod nga umay dito'y balay. Kasta ka day. Ike wala. Agan anad kayaw. Panagkunak ngamin, saan akon nga aklunan pa'y? Awan ti makagapo tapno saan ko nga aklunan ti ayat mo, Cesar. Ay ayatan ka unay-unay. Napanagnakak ti kinapudnom kanya. Oh, agyaman akunay, Ami. Kat pakawanan ako, ma. No idida mo ang nagpudno ka kat napasakitak tirik na. Amok day jay. Saan ko analipatan? Wen, husto ka. Napasakita na kitikas ta unay. Ngamkas iti kanayon ko nga ibaga. Sa anak agimurakan ka. No dikat, inawat ko ti sitwasyon. Pinanunot ko nga addan tulat tagundaway. Amariknam ti kinapudnukan ka. Ket iso da ito yan. Pagyamanak unay ti kinaman nakaawat mo. Sapay la ko, ma. Tay ti kaanuman. Ket saan nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ayawan ti sabali ang may bagag, no dikat naragsakak, para kada kayo kini Cesar. Agyaman nak, friend. Ay na, sabay lang kumatay son ti forever mo. I do. Correct me if I'm wrong. Naragsak ti relasyon no saan nga ilimlimad. Saan ka di? Ha? Kas kumaita. Agayan ayat kayon kini Cesar. At the excitement mo, amang ipakaamo kada kami agagayam mo. Saan aya? Saan akas itinaglabas nga ayat mo? Alas kan nga ilimod mo, tapno awan makaam mo. One friend, gusto ka. Dakkel ti nagdumaan ti relasyon ang mailimlimad. Ngam ti relasyon nga awan masaksaktan. Kas itinako na ni Philip, sapay la kuma, ta isumot tan ti forever mo, friend. Adala ko masaludsudakan ka, Ami. Anya day ta, Cesar. Nayamamukan ka dagiti dadakkel ko. No pa'y sigod ngam amuda ka. Inyamamu ka, akas kayan ayat ko. Ha? Kaano ka diti panggap mo amang yamamu kanya kadagiti dadakkel mo? Anytime. Mabalin mo't nga itangal daw. Wano inton bigat. Total, kat awan mo trabaho tayo inton bigat. Ta-holiday kat nga ron. Ha? Umay ka ija balay. Yamamu kamatan kadanan ng kantatang. Asikan ti kaayan ayat ko. Naimbag nga oras yo, auntie, uncle. Kastamat kan kabarook, naimbag nga oras mo mat. Oh, ada kagaya man, Cesar. Wen, saan kon nga imbagakan ka ti oras ti umay ko? Tapno surprise. Sika talaga. Sipod pa'y mahilig ka iti surprise. Ay, wan gayam nanang. Tatang, ni Cesar kat kaayan ayat kon. Ha? Aniya? Husto ni Ami, auntie, uncle. Sapay la ko, ma. Tanaragsak kayo para kanya, tatang. Nanang. Ay, siyempre, anak ko. Naragsak kami para ka na kayo adwa. Awan makunami iti relasyon nyo adwa.
No di kat, sapay la kuma, tada kayon tinaikari iti tunggal maysa. Among kadi, nakaragragsakak. Gaputa naragsak di pa ng welcome dagiti naganak mo kanyak. Amo matanda na ng kantatang. Amin abisitak na asikaso da. Nang runakan ka. Nang runa taagayan ayatan. Amo kay di pa'y kat mayat ni tatangkan ka para kanyak. Iso na lang, tanagbalinak amaag. Kan, bulsak ka na yan. Gaputa sa bali ti inayat ko. Imbes asika, nagayatak pa iti sa bali. Ami. Iso pagyamanak mat. Gaputa kalpasan ti manu atawan, kat na oray naklata. True love awaits kunada nga rod. Ala, lipato mong tinapalabas. Ti panunutan ta, kat ti agdama, ken ti masakbayan. Agyamanak unay-unay, Cesar. Ami. Oh, apay kasta tilangam. Adda ka di parikot mo? Adda ka di nasakit mo? Wano? Awan tinasakit ko. Anya nga roday ta ilimlimang mo di talikodam. To'y ilamlaman ko? Oh, para kan ka. Sing-sing? Uwin, sing-sing para kan ka. Will you marry me? Awan ti makagaputap na agad-gadak. Yes. Oh, agyaman ak unay, Ami. Agyaman ak unay-unay. Ay! We're happy for you, Gayam! Da kami agayem mo, ti ad-adda maragsakan para kada kayo adwa. Agyaman ak unay kada kayo, Marites. Philip. Ay, awan ang yaman na, si Kakit Diman. Awan ti sabali nga sinuporta, no saan na datayo. Kat? Kano nga rin ti long table? Saan unay amabiit? Kan saan mat unay amabayag? Ngamin, kinapudno na, as-asikasuan mi matan kin ni Cesar. Nasaya at no kasta, friend. Kasta ka di. Ay, good news data. Wan manang. Umayto ka no dito'y office. Mangtad iti invitation card da. Apay, kaano ka diti exact date ti kalaysada. Tapno makaisagana akmat iti regalok para kan kuana. Jack pa'y masigurado manang. Ngam ti amok, talulaangan alawas ti urayan. Kasta ka di. Ay katwan mapantayon to amin. Tapno maragsakan mo't ni Ami ang makakita. Nga damin dagiti gagayam, ken akin amamukan ko na. Ay, wen kayam. Amo ka din ni Brian, ti may papaniti dayta. Ha? Kwa? Jackman amuna manang. Ibagak ko mga rod ngam, kasla mabainak. Ala, bayam, tasyak ti mangipakaamukan ko na. Ami? Naimbag nga oras mo, Sir Brian. Kumusta? Ayos lang. Apay nga ka dito eh. Imaya, tapno mangtad iti invitation para iti umadanin a panagkalaysami kin ni Cesar. Nang tadakon kadag iti gagayam ko, si kalangan ti saan. At para kan ka. Sapay la ko ma, tamakipagragsak kanto mat kada kami. Anya? Tawan matan tinaglabas, manipod idi. Idi panawan nga inayat ta titunggal maysa. Kat amok nga ita, naka-move on ka matan.
Ha? Awan ko matigura itinagbaitan ta. Ibilang nakagayam, katkas na akmat kan ka. Congratulations kada kayo, Dwa. Maragsakan para kada kayo. Nang runakin ka. Naragsaka kaputa na saraka mo't ang tipod no ngaya. Ayat deserve ti may sa balasang akaskan ka. Sir Brian. Sa pila ko man, nagtali na tiragsak, ayat kan pamatag kada kayo. Madlaw ko, naidumdum matiragsak mo ita. Si kakit dimat. Dahil tiragsak nga wan kapadpada na, Ami. Paminsan pa congrats kada kayo, Dwa. Kat, anya nga iti reaction ni Sir Brian, itinangtad ka iti invitation kan kuhan na. Ay no, abay kasta tilangam. Kasla saan ka anak ang angas, anak isarita kan kuhan na. Ay, si kakit dimat. Siyempre, awkward mo na. Awan day chay. Kat, anya nga itinakunanagan ka? Umay, intun aldaw ti kalay sa'yo? Awan timbaga na. Basta intid ko lang ang di invitation. Adakan ko na no umay. Hindi agyaman na. Ngam no saan. Sorry. Oy, patyamat nga umay day jay. Amo nga ging gait na. Saan pa anak ka move on? Hay, saan ko aparikot date na? Tinapatag. Imbagak kan ko na. Kan imbagak nga ibilang nakagayam. Kat kasta akmat kan ko na. Oh? Naibagam day tagan ko na? Katuan. Apay, di ka mamati kanyak. Imbagak day takan ko na. Oh, naimbagman ta saan manan anagariti. Kinamaag ko kunam. Ay saan? No idi, kat kasta ti panagkitam kanyak. Saan itan? I learned from my mistakes. Wow! Napa-English pa si Ineng. Ay katala nasayat no kasta. Sana narumbang nga ulitan, tibanag nga amu tayo mat. Asaan? Anasayaan. Congratulations, Ami, Cesar. Thank you, Marites. Agyaman kami unay-unay, friend. Oh, at iti regalo para kada kayo, Congratulations. Sabay la kuma. Tagtali na etiragsak. Ayan, yun. Thank you, friend. Nagasatak, tada kayo agagayom ko. Iti amin apasamak iti biyag ko. Congratulations, Ami, Cesar. Thank you, pare. Pakaragsa ka makita kayo na ragsakit itunggal maysa. Sabay la kuma. Tagnanayon tiragsak, itibuklan nyo a pamilya. Iti tao ang nakapadas, iti kastoy apasamak iti biyag. Tibilag ni ayat, kat saan amapadasan ti tao, asaan arumbang nga ayatan. Wano addaan iti pamilya. No dikat dumtang iti husto agundaway, ken husto a tao. Papagayam. Ditan tinagibusan ti serieta yu itaalawas ana Pauluan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo. Gasas. Itibyan. Insurat ni Donabel Anan. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami. Itingkay panang tarabay.